Aduh, ada baju bekas-bekas gini kok. Lu ngajak kutang kan, weh. Kenapa? Gini gini kan. Masih bekas. Tangan, Mas. Ini kencang motor. Aduh, lain kelapa joh, Len. Utang baju. Wah, ternyata ini ya telabahnya no. Ah, ini kayaknya nih. Saya di kamar mandi, nyat ya nih. Bruh. Dingin nih. Ternyata tes dia nih no. Bruh. Kan bener. Weh, coba ada cewek di nih. Mau ganti pakaian nih no. Aduh. Cewek kenapa jadi no? Ini kan kutang nih. Apa nak? Bedak. Ini utang baju nak. Bintang lukat no. Bruh. Aneh kan utang baju no. Weh teh. Saya utang baju tu apa teh? Cang usang utang baju kan nih. Main lu ji. Kenapa Ini lu telaba neng cai di ini utang baju. Ini apa penyebab banjir tau bang Ci? Be, masih baju tebede. Masa tuh ngeranang banjir yang ulian baju amuntu. Bedek-bedek anci ya. Mani Ci, bedek ngutang, ben nak lain ngutang. Saya liu ada nak tu be. Banjir tadi nanwang. Nah, cangkal suwot be, mani ngutang baju ben. Kasih ngutang baju dini apa ben? Cang mani di TPA ke kutang. Bruh. Men cai ngujang dini nih. Kaya, lu ini kaya namang, Ci belum kaya. Harus casing kaya sing dingin. Lu kan masugi kan dek nih. Namu nam sugi. Ini tes gaji he. Weh, jangan gaji nih. Tis. Oh lah, makan cang ini kaya. Tis Orang takut nanti kan dia Ci. weh, ci bener gaji ci nuludin cang korang jam meme nah. Meme.